Vuin hi Juni somni pali sang ni somni panga thole ni ani a clear tu lenga thlatu te chibai le vekule kan video te to phlengin min lo clear sakin min lo ngai thlak sak ula min lo like sak ve ngei don ya Iran chuan US base Qatar le Iraq te chu missile mangin abei ti an soi hei hi US in Iran nuclear sites abei chan let na tan ti ani thu an soi Iran chuan Qatar US base Al Udeid airbase chu ballistic missile paruk vel mangin abei ti an soya doha khopuya puakri an sha thu an soibok Iran chuan Iraq US base pakhat chu missile mangin an beiti an soibok Persian Gulf chunga French, British le American fighter jet anom thu report ani heng missile ka chhuate hi Khyber Pakhtunkhwa medium range ballistic missile anni Iran chuan Qatar American base Al Udeid Middle East American base lian berlaka operation blessing of victory anti chan thu an soi Qatar chuan Iran atanga missile ka chhuate chu anlo dangni na tar langa Qatar missile manga be hi thunei na sovereignty pho chhiat na ni a chanle theina kan ne ani ati New York Times chuan Iran source pathum te tarlan danin Qatar US airbase be na hi Iran chuan Qatar official tinin inrem lok na siamin chiat na tlem the ang bera thlennan anin remani ati Iran official te chuan Iran chuan US chu aming ve mai in abele ta mase chu ti rwal chuan he in be na tanga chwa theina kong nei thei tur be ani anti tun thlengin Iran be na hian thi le hliam an lo omlo Iran in Qatar be nu loka oil barrel khatman po na satakin atlaniam Arab report Syria US base po high alert da ani anlowin pe ve viau Israel thuchwa hei Qatar rotna ni Iran le US in kara palai na thoktun ni a anram chung US base te be hi an idea ni anti Iran thunai tu te chuan New York Times an thil danin teran hian US le Qatar tenen be pui thlak na hi anin rema chiat na athlen tlem theinan thudon na chuan hei hi Iran in January sang ni somni a Qasem Soleimani tha ani kha Iraka a in Al Assad base atanga be ni wanga phubalak na ni thu an soi he boy na hian khovel pum hwa po lo om athlen thei thu an soya oil thon chwana kongpui aping thei ti an soi US che dan US Pentagon chuan thu chu an siam don ti an soi US Embassy in Qatar American mi te chu ina om tur sha tirna an pe ti an soi Iran Revolutionary Guards te chuan official thu chu an siam Iran nuclear facilities bein chanlet na tan hian strategic asset Middle East American airbase lian berlaka missile manga be pui thlak na chak tak le ti chithei tak kan ne ni US lama tanga thil ti swal athleng le ni chuan he biala American sipai din mun atlak chiat pha sot don ani anti Israel Air Force fighter jet somnga chuang in teran khopuya sipai target an kap tun haya be pui thlak na sang nei lai le IDF in Iran sarkar sipai chakna ti niam atum na konga IDF Intelligence Directorate kai shwana nwaya Israel Air Force fighter jet te chuan Iran sarkar ta sipai command center te chuan be ani site ka zinga hian missile le radar siam na mun le terana missile da khom na infrastructure te atelani IDF te hian Iran sarkar sipai theina ti niam tumin ma ala chunzom zela state official himna turani theinan ma ala chunzom zel donani tun haya be pui thak na sanga IDF hian Iran sarkar nwaya military command center engemaza tan beya chungzinga chuan thar ala command center potel IRGC nwaya general command center hi teran ven himna ta na ruatani a ramchunga hlo omna te po atel tin Sayed Al Suhada Kor te po an beibok Sayed Al Suhada Kor hi IRGC noi om ani a Homeland Defense le ramchung ta na hlo om na ti top na an thokani IDF hian International Security Force General Intelligence Directorate Internal Security Wing a thoktu te enkol tu le hepola information le media enkol le thunun na enkol tu chu an beibok Iran official chuan US in min beya hei hi atop na animai don lo keima ni ngein kan ti topang anti Nimin khan Iran atangin missile som ka chwani a central area le chimlama ani state official lam huin missile ka chwa ani home front command thupek le thupek sem chwa mek te hi zom chun zom zel turin kanin ngen ani IDF thupang tu chuan hit omna mun le record ti chwa emo thon dare mo chu athalo ti asoinon le a air defense system hian hlo om te chu a ri chuak renga alo dang reng bok Iran atangin Israel missile som ka chwa ani
Misal panhi chu an thlo lai na chia a paruk chu hlotling taka lo dan ani misal panhi Israel ram chunga atla misal pakhat chuan chimlama strategic facility a kap fu hei wang hian heng khopui sang sanga te hian power supply ati bai thu report a om Askelon Asdod Yevni Irana Evin prison chu bom ani a adu tan atlan chwa the nge yang he prison hi ayatollah regime in anmani dauda tu andana ni a political prisoner te da nani Iran News Agency Tasnim chuan Central Iran Markazi province Iran sipai ten Israel drone Hermes UAV an ka thlak thu ni min khan an puang Israel Air Force fighter jet te hian tirana targeta ral thuam za chuang an thlak ni in IDF chuan atar langa Israel Air Force fighter jet te chuan tirana Iran Internal Security Force headquarters le Islamic Revolutionary Guard Corps te thil nei dang ten kap ni in IDF thu chwa chuan atar lang thu chwa chuan heng force te hi kor le command sang sang atanga siaman ni a Iran sarkar regime sipai te ai o in ramven himna an ro rel na do tu te tukzal le sarkar din mun nget vong reng tura mo phur tu an ni ati IDF soidanin he be puya hian tirana basich headquarters an kapa he mun hi IRGC thunei na bul pui ber beijing ami ani a thil dangba ka Islamic code zom le danbo chia civil mi te thunei tu ten hena report na mun ani ati Heba ka hian be pui thak na hian Albert score ka ani boka sipai te chuan Tehran province khopui engemaw sa chu hlom sang sang laka hum him na le he regime din hun hum halkonga mo phur tu ani anti a Iran Internal Security Forces Intelligence le General Security Police te po an beibok IDF chuan hetiang headquarter te hi sipai lama le ro rel na lama po thilpoi mo takani a IAF strike na hian Iran sarkar sipai theina ati chia ani atibok Defense Minister Israel Katz chuan beipui thlak na hian tirana Iranian political prisoner te akhung na mun ming thang tak Evin prison lo na kong khar po akap tel ti asoya heba ka hian khopui chunga Palestine Square a sanaliananda destruction of Israel chu an kap chebok ti asoi he sana hi kumsang hi som pasrai khan tlang zarani a kumsang hi somli thleng countdown anneya Iran Supreme Leader Ali Khamenei an Israel ram a om to lo hun tur thu alo soilok na ani Iran lama kan metafok thup lain IDF chuan Gaza a Hamas beina akalpui ring thawani Brigade 401 sipai te chuan Jabalia khwa huam chunga le hnuaya puk engemaw tan ti chia a awain kilometer 2.5 chuang zeta thui an ti chia Gaza Strip marlama Jabalia khwa hian division 162 kai shwana hnuaya 401st Brigade Combat Team sipai te chu an thok me kani he be pui thak na kalpui mek jing a hian brigade hnuaya thok engineering battalion fighter te chuan karmasa khan Hamas fer fiak ten hun rei tak anom na tan an man le hnuaya puk engemaw zat an chui chua ka anti chengal bok Wall Street Journal report US chuan Middle East Arab official te chu Israel in indona ti top thwai adu thu Iran hne na thlen turin angena Iran chuan a chana tan tundin huna chuan indona ti top atum ri lo thu a chwa US nuclear facility bei chu chanlet nge angai ni in ashebok tunlai Israel ramadam do inom dan tlang pui le noi ward le bom shelter ni ngal chu atlang pui thu in chong sang lama omte mani in sa seng thelo te serious de hlek te an da tlang puya Iran Parliament Speaker Mohammed Bakr Khalibaf chuan Iran chuan International Atomic Energy Agency IAEA ne na anin somna zongzong ati top thu official in apuang Qatarin an airspace an khar US le UK sarkarin an mi te Qatar la om chu a him theng bera om turin ashila Middle East US airbase lian ber Qatar Al Udeid airbase a hian American sipai sing khat chuang an oma US Central Command CENTCOM forward headquarters na po an thok bok hemi chungchang a hian Qatarin an airspace khar atum hi regional tension sang zel kara film khurna turwa manna ani ti alang Iran chuan Middle East American sipai te be theina tur in buat seina tan hmunpui mo taka missile launcher ada mek ni in Wall Street Journal chuan US official te thu chwa atar lang Pentagon chuan hebiala American sipai hmunpui te tan hlo om chu a in fia mek ni in official pakhat chuan a soibok Commander of the Southern Command chuan heta hian Hamas nen kan khosadon lawa he hlom na hi kan ti bo ma chuan indo na hi kan ti top don lo chuti rual chuan he be na hian miman te logir le na kong ati mason berani ti in a soi
Sunday khan UN Security Council thutkhom na Irana nei ani a China chuan in ka hai turin anor United Nations Security Council chuan United States in Iran nuclear siamna hmunte abe wangin soiho turin a ko khom ani Rorel thutkhom hi Iran ngen na wanga nei ni in Washington le athurwal pui a chevelami ten an soisel na sa hle don ti po a shelok sa vek bok he Middle East boy na sang zel hian palai te chu ati phok lek na sa hle a chuti lain Russia China le Pakistan te chuan in ka hai nang het tak nei turin rotna an lo thlen ve thung US hian Indian airspace te hi Iran nuclear sites te be nan a mangem ni sarkar in soifia na Sunday khan social media lama India chuan US fighter jets te chu India airspace te Iran be nan a man tir ne thu thang om chu thudik lo le alem mai ani thu an soi US chuan zan khat chungin Iran nuclear sites chu chumthum zet mai abumani kha Iran lam hian an thung rul ve don ani chuan ama ayana sa chan le tan ni ang ti in Donald Trump chuan warning apengal bokani social media account tam takin Indian airspace te chu United States lam hian Operation Midnight Hammer chung hian Iran daunan an mangdon ni in an pu boka he pu nei thudik lawani thu PIB fact check te chuan expose an soi Operation Midnight Hammer chung hian Indian airspace te hi United States hian an manglawani ti Press Information Bureau nwaya Ministry of Information and Broadcasting a fact check unit te chuan an tarlang Joint Chief Staff General Dan Kane chuan US aircraft man ani dan kong te chu press meet ma a atlang pui a soifia bokani Indian National Congress Party chuan US in bei pui thlak na chu an soisela Modi sarkar chu Gaza le Iran chung changa ngoi chu tlat reng le engma soingam lova anpu Senior Congress Roy tu Jairam Ramesh chuan thochani khan Donald Trump pan Iran nuclear facility a airstrike manga be puithlak na kalpui chu adem thu soyen US President chuan Tehran in biak na nei aphot na chu nui zatin abeng khon du lo ni in asoibok Eksa thu chwa siama Ramesh chuan Indian National Congress chuan Iran ne na ramle ram palai manga in biak na le remna zonga in biak na ne ngal mai chu apoi mo hle ti asoya Modi sarkar kaldan chu adoi zep thlak hle atibok Modi sarkar chuan US in bom athlak emo Israelina in beina kalpui te bom puak le mi tha tuma target a beina te chu asoi sel lawa adem lo boka Gaza an sang sang in pum khatten Palestinian te chunga poi khoina le thil swal anti chungcha nga po angoi reng thina ni ati US Iran buaina North Korea chuan US in Iran beina chu thunei na man swal na ani ti in adem thua soya nimin khan North Korea chuan US in Iran dodala abeina chu adem takset thua soya anlal naram chung le anram op chunga andik na nei te chu apoi selo hle ni in North State media te chuan an chua andem takset thu an soibok Middle East boina satellite thla kan ti chwa tanga alandanin Iran nuclear hmun chu nasataka ti chiatani a mase ngai dan tanga chuan commercial satellite thalak te hi afia lo hle a US in Iran a bei pui thlak na tak Fordo nuclear facility a bei na hian helai hmun hi na sazokin a chelhe turangai ani mun ma su chiat zongjong te kha avai pon a che thai ani ti news agency Reuters chuan asoi Khalak darlana hian tlang chunga thuk tak bom thlak na sul nu point paruk mu thai a oma chuta chuan bunker buster bom te chuan leitnoi hmunpui mo uranium an song bol na an lu chil nge rin om thalaka tanga bom sul nu in vaivut a phin dar dan en chuan uranium an song bol na chunga tlak chiat hlen na a thlen ngei thei dan alanga ma se mi thiam te chuan thu chiang taka fin fiana engma ala omlo ti an soi ve thung US Defense Secretary chuan Iran a hian kumsang ni pakhat no chang khan bombing mission kan nei to lian per alani ati US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan Iran nuclear facility a bei pui thlak na chu kumsang ni pakhat no bombing mission lian per ani thu ha hi pin asoya an operation thuruk le dikna atar langbok diktaka indor na ro pui tak nei angai dan te kong diklo zo a inrol angai chang te a oma operational security sang per ani atibok chung lam le pon lama nung lama po khovel hian engma shemia lo ati a kumsang ni pakhat nuwa bombing mission lian ber kan ne ni lalpui ri tak le shrol tak engkim ton tlang thei tu ni a kan sipai te chakzia atar langani ti ina soi Japan chuan US in Iran a beina hian Iran in nuclear manga ro puina o matum chu ti to pani ti chiang takin atilangani US in Iran a bei phone hian Iran in nuclear ral thuam manga inlulin atumna chu ati chiat sakani ti Japan chuan an soi
chuti lai chuan Israel Iran inkara indona thleng hi poi an ti zia le rang taka hi boina hi ti top to tura an du zia thu an soi ngal bokani Australia chuan Iran laka US che dan hi athlop maktak main Australian Foreign Minister Penny Wong chuan Iran laka US che lakna te chu athlop zia thu asoya Iran hian nuclear ral thuam manga inti len zel atumna ven nan he thil hi ati nge yanga yani ati a heng indona le boina te hi ti top turin Iran chu asoma Iran hian boina athlen thui zel lo nan palai manga inbiak remna nei hi pom turin adu thu asoibok Sunday UN Security Council truth khom nei ta ka khan China chuan US in Iran bai mai hi khovelin rin na nei te ti chiat phani ti na soya Iran nuclear site te abe wanghian Washington International rin na te hi akhoi poi telani ti na soi State broadcaster CCTV alandanin Beijing lampoin heng boina hi aso sang chhozel ani chuan thunun theilo alani thei ti in anshil lokani Iran Nur Newsin atarlandanin Iran Foreign Minister chuan Putin abeturin Moscow akala Iran Foreign Minister Abbas Arashi chu manmo taka Russian President Vladimir Putin beturin Moscow alo thlenga United States le Israel changrwalina anbe na thu soidun puitura lokalani ti news agency te chuan an puang Farouk Abdullah chuan US ina beina hian Muslim namte chu an ngoi renga wangin avokhana adot chu anma ni ani to don ti in avozui mya mai National Conference Chief Farouk Abdullah chuan Iran nuclear facility a US bei pui thlakna le Israel Iran boina na chatak athlen nu a Muslim ram khovel pumami te chu an ngoi renga wangin alung oilo thua soibok Muslim ram khovel mun sang ram te hi an ngoi renga kalung oilo hle ti na soi vo in hian Iran hi he tiang din huna hian adinga masenak tu ka chuan US in ati chiat le tur chu ramdang an niang vo in hian an harlo chuan an hun lo thlen ve hun alo nge yang ti in Farouk Abdullah chuan asoyani Israel Defense Force te chuan Iran sipai mun sanga thlona manga be pui thlakna an kalpui Israel Defense Force chuan exa Israel Air Force fighter jet somni velin Iran ram mun sanga ral thuam dana mun somthum chuanga intelligence based strike an nei ti an puanga chungzinga chuan Kermanshah Hamidan le Tehran tepo antil operation a target an kazinga hian missile da khom na le thlona thlo tirna mun radar le satellite system manga thlona manga ral rel na intelligence man na tur le Tehran bula surface to air missile launcher te atelani heng bei pui thak na hi Israelin Iran sipai chakna chucha tura a mission akal pui mek zinga mi ani a boruak lama an chung nun na po alavong nung rengani Israel UN envoy chuan Iran chu chiat na rap thlak tak an thlen tur thu in avao United Nations sa Israel ambassador chuan Iran hian thuoi lo man chu van duaina chet swalna in thlak danglamna atop khoka in shat chhuana ani tur thu asoya nuclear ral thuam Iranin ane hi thina manga shemna ani ati hei hi kanin ven theina nungber angani a kanin ven na line dang zonga a hlo cham vek to chuan ti in palai chuan asoya asoi chunzom na sipai chakna manga be pui thlak na chu thil ti tur dik takani ati bok Iran chu in biak na kal tua missile siam le uranium ti punna anei lo thu asoi hi korata na mangmai mai ni ina pu bok UK Prime Minister Starmer chuan Middle East sa boina azwa zel wangin Canadian Prime Minister Carney abia UK Prime Minister Office Prime Minister Keir Starmer chuan Pathiani tlai khan Canadian Prime Minister Mark Carney chu Middle East sa boina chuak na satak chungchang soipui turin abia ani ati he in biak na hian ramroi tulian panhi te chu Iran nuclear program a be pui thak na US paiten an kalpui na le an malak na chungchang an soya hei hian thil ho om na satak athena wangin an lung oilo thu an soi Europe ram lian try tu panhi te hian ram le ram palai manga in biak na an thlop thu an soi non le a Iran chu rang theyang bera United States ne na in biak na dokana akir le angai tian pombok US Iran boina Trump chuan Iran rama bei pui thlak na ra chwa result soi ho turin National Security Team te mudon US President Donald Trump chuan a National Security Team chu amudona tunhaya America in Iran nuclear site boruak atanga bei pui thlak na airstrike anei nu a an bei pui thlak na airstrike an kalpui dan le an nei dan chungchang soi hawatum ni in news agency Reuters chuan atarlang Times Square a Iran thlop tu ten noran huai hot
ram le ram inkara boina chuak na satakara Iran thlop na lantir nan New York City a Times Square a Israel policy do dal tu activist group te chuan pung khoma henor hwai hot hi Palestinian thlop tu le socialist pol sang in zom khomin an kai shwaya chungzinga chuan People's Forum Answer Coalition le Palestinian Youth Movement te po antil thu chwa siamin pol sang te chuan Iran laka be pui thak na United States le Israel sipai te malak na chu ti top ngal an phutani thu chwa chuan US le Israel in Iran le athunai na an be na chu ti top ngal turin kan nge na ni tin an tar langa Trump le Indona athurwal puite hian khovel hi Indona rap thak tak dang nai zo ka an nor lut me kani anti norway hotu te hian thu chuan neya Middle East a khothlang ram te inrol na antim thu an soibok Russia's UN envoy chuan Israel le US sin injuna kalpui mek te chu ti top ngal turin angen ani Russia's UN envoy chuan Israel le United States in nasataka malak na an kalpui mek chu ti top ngal aphuta US chu ram le ram palai manga inbiak na lam ngai ven na nei lawa apu ani US chuan Pandora's box a hong ti nan soya anung kan zui hian chiat na le sheom na thar shiat ngai lo awm ti asoibok envoy chuan Iran laka US thilti hi thilho om le ril rutupai tu ani a thilti chu adem thu asoibok US sin van bawra ka tanga be pui thlak na airstrike chuan Iran Isfahan facility le noilu na akap ti IAEA chuan anem nget UN nuclear thupang tu chuan pathiani khan thu chwa siamin Iran Isfahan nuclear complex le noilu na chu US sipai be pui thlak na kalpui ni na an ka pani ti na nem ngeta International Atomic Energy Agency chuan hemuna be pui thak na wang hian le noya tanal lu thai na tura ngong ane hi kan ringani ati official te chuan chu ni som pathuma Israel in Iran nuclear facility be ma khan Iran na uranium thlit fim sa tam tak chu Isfahan le noya da ani thu an soyani Antonio Guterres chuan Iran nuclear hmuna be pui thak na chu thilho om tak thlen thei ani thu asoi UN Secretary General Antonio Guterres chuan tunhai US sin Iran nuclear facility abom na chu adem thu soyen hebial tan hian thilho om tak thlen the ni ati a Security Council a thua soina Guterres a chuan Iran nuclear program chungchanga indona ti top le inbiak na lian tak nei turin ma alangala thutluk na asiam thu asoi heng thil thenga hian phubalak nuwa phubalak le na omlo nan ram le ram palai manga inbiak na chak tak nei angai ani ati Israel chuan Iran ram uranium thlit fim na chungchanga chui chiang tu ane Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan chanchin thar la khom tu te ma a Israel chuan Iran in uranium kilogram zali ada thatna le aum na hmun chungchanga chui chiang tu nei ti soya uranium hi zazel somruka ti hausak ani to ni ma se thu chiang zo ke ro asoi chuak lo Netanyahu chuan Israel chu Iran laka sipai chakna manga malaka ngaya September sang ni somni palia Hezbollah roi tu Hassan Nasrallah thi nuwa Tehran chuan nuclear ral thuam siam chuan konga malak na ati chakzwa sok ni in asoi Iran chuan thlatin ballistic missile zathum thleng siam atum thu asoi boka hengte wanghian Israel in achan let nei vat atru zia le aman mo thak zia atilanga abel chani ati Trump chuan nuclear hmun zongzong chu alung phum chopa ti chiat vekani thu asoi US President Donald Trump chuan tunhai be pui thak na an kalpuina a chiat na na satak thlenga Iran nuclear facility le noi thuk taka omte chu an be ti anem ngeta he wanghian Tehran nuclear program a na satakin ngonga nei chu chausiala heti hian a jiaka Iran rama nuclear hmun zongzong chu alung phum chopa ti chiatin awma chu satellite thlakin atarlan angin kanwai chiati hi thil thleng dik takani an hmunpui hi lungpui chunga thuk takin awma kongsang sanga be na laka anin veng vekani chiat na lian berber te chu le chung ril hnuai lam thuk taka a thlengani ati Indoni som pakhat na Russia in anmamo angzelin Iran pui ahuam Trumpan Khamenei regime thak atum thu asoita bai zawatlaw banel kabin Russia chuan Iran chu amamo milzelin kongsang sanga pui a in pe rengti nizan khan apuanga Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chuan engkim mai hi Iran in amamo angzela in ngatani ti in Russia chu ain huam hle a Israel Iran baina hian Peskov chuan omzinei takin Tehran chu an pui chun zom zelang ati Khamenei thak an tum
Iran parliament chuan US in an nuclear hmun abe man chu atel ve nge yang anti a Donald Trump eroin Iran ro rel tu ni lai ayotala Ali Khamenei thak chungchang asoi kai ta bok Khamenei eroin engma asoi ve lo thung Fordo nuclear hmun a chena sa IAEA UN nuclear watchdog International Atomic Energy Agency IAEA chuan US in Fordo nuclear hmun lei hnuai om abe na hian Iran nuclear hmun hi achu chena sa hle ti apuang Rampani hingor takin misal mangin anin bom chunzom ringa Israel Foreign Minister chuan Tehran hmun laili an bom ti asoya political prisoner tamna Evin prison an bom chebokani Iran hian Israel hi abom na saviao bok US in Operation Midnight Hammer akal puidan US in Iran nuclear hmun pathum beitur hian aircraft za somni pangala ya mangni in unofficial 10 an soi USB true steel bomber te hian bunker buster som panhi chuang Fordole natan sa anthaka Isfahan khopui chu jet le tomahawk mangin Arabian Sea atangin submarine atangin an chuchia ani US hian Iran nuclear hmun be na hi obliterated atikhera anwai chimit anti ani Operation kalpui dan chu pakhatna Injin nidar sompanhi le minute khat AM ETB true bomber pasari chuan Whiteman Air Force Base Missouri an chwasan panhi na tlaidar nga B2 te chuan fighter jet ti an fin pathumna tlaidar ruk B2 te le fighter jet te chuan Iran an lut palina tlaidar ruk le minute somli changa dar sari inkar target pathum an bom ngal pangana tlaidar sari le chan ve ET B2 ten Iran an chwasana cholnia an base an thleng le ani source khothlang media Middle East media Al Jazeera le adangte changala khom ani e Pakistan ain show sale bai zairem thanga Israel Iran USA boruak lai in alunglen thak deu boxi a Indo Pakistan tivele cheutiang inka hai chau alani wangin inkap sui theireng kanlani vetlat Pakistan People's Party how to pa Bilawal puto chu ain show sale ta a ani hi tuelwang lawani chuan an thisen alwangang titu kha ani tuna hian kandau le anga lui paruk chaklama ravi bias le sudlech ba ka thanglama Indus jelum le chenap te chu kan ta ani ang India hian Indus water treaty a suspend hi sut ngei turani ti na soya India hian du thlantur pani chianeya indawemo Indus water treaty a suspend no kiremo ani ati tuna hian Pakistan hi an boy rufiao maya an tuidon chin za zela somni lain atlem tot ni in soi ani a dam te chu dead levela au mekani hei hian lo nei tu te atimang ang hle India Home Minister Amit Shah chuan India mi te tan he lui ha luang tu ang ti in alo soi ve to bokani Pakistan hian IMF le China tangin poisa apuk te a inka hai rot zuya a poisa puk na China tang bukin ral thuam engi mosa chu ale ngei narin oma an defense budget anti pung ve bok nen inka hai pokha in la khop na huna nei the nan adu wang poni mai the Pakistan hi an re thei viawa sumpo an puk molmol renga aram mi pui chan ve thok hi mi re thei an ni thilman ni se asang em to a thlai thar po to tak zet to ani education le health ta po khovela aniam berzing mi an mek bok Pakistan thlona leitum India tan hlo om theya ngai November sang ni somni palia China in atlangzar J35 in do thlona chu India mel makum hlun Pakistan chuan anei ve dona mithiam te chuan Delhi tan boipui tham le hlo omani theidon ni in an ngai Khovela in do thlona chabira chalmek US in a siam le aman F35 ne na khai khin hlo phak in do thlona hi 5th generation steel fighter angchi ani a India hian steel fighter ala nei ve miao lo wangin achung nung sa ngal Islamabad hian ataka anei huna chuan indo thlona chuan thar bera po a chen omram nei lo anei don tina ni a van borua ka in ipna Delhi hian a phadon lawani J35 fi a theina zongzong shat kim alani lo wangin black box ti in ansoi mai china en chin na vela ero US chuan vor F35 angvel ni in a ai thazok ne soipo a omani ani ngei ti fia turin indo na ala chitla velo thung oga sang hi somni palia amel mang pho chhuat to J35 hi pian manga chuan FC31 nen ainang deu renga chinhi a oma pakhathi long sipai te man chi ni in pakhati ro khumwal sipai te man chi le ramdanga po an hral chhuat theitura an duan ani
Pakistan hian an hun hungzok ang hi an nei don yangai ani a hei hian an nar ama chip zuma infrared search and track aneya China daily na tarlandan chuan ral thuam dang mang tu tin hena bitum tur alhan chhong theya khumwala tanga boruak mi ka na chi misal tin hena ashil theya hei ba ka hian aridar mangin ral thuam dang atanga ka chhuate akai shwai theibok India ta na hlo om berero steel ani heni a J35 hian radar cross section 0.001 square meter aneya hei hi F35 in anei angni in Pakistan hian anei huna chuan indona India tan mu ahar sa hle dona ramria in beina a omin muturin rei tak a be ngai don ti nani ral thuam le indona thil shia te chuan India tan hlo om ber chu ramria ai preng ram pahni China le Pakistan in seal fighter an nei ve ve tur chu ni a India ina borwa ka ven himna chu ader thong ngal le don ni in an ngai hetiang hi thil om dana ni me ka wangin Delhi hian a chenom ram te ne na anin kartizim tura a air defense system nei sa te ati changtlun le siam ve emo thil dang manga 5th generation in do thona anei thuai angai ni in an ngai ani Pakistan le China hiral thuama anin puhin anin leitir na sa a tuna hian Islamabad sipai te hian Chinese in do thona dang J10C le JF17 chu somni vel anei sa mek J35 in do thona po hi Beijing atanga somli lei turin Pakistan hian injemna siam pui to a hengzinga amasa ho chu kumina andon man be se ni a steel fighter jet nei ramzinga chiartel ani theinan norpo anorman mo hle nia soi ani Pakistan kuta thlen huna chuan tuna an man rim tak FC31 chu nolin India nei lo steel mangin ama chon thei to don J35 hi China in 5th generation steel fighter Asiam pani na ni in engine pani mang pakhat chau chuan theina supersonic jet ani a indona mual shanga chhor thei turani wansanga indona man ro thaber pera thuamani a electronically scan array electro-optical targeting system le infrared search and track aneya Chinese sarkar chanchin bu the global times chuan J35 hi khovela indo thona man tober US ta F35 nena stealth le counter stealth combat framework elpha chwa in mel ma thlona ti chiana konga achung nungjok hial ni in atarlang India hian 5th generation steel fighter ala nei velawa mason tuma be mekin thamasa khan advanced medium combat aircraft AMCA program chu defense minister Rajnath Singhan apom AMCA thlona hi kumsang ni somthum panga ma chuan aman theiro arin omchia lo thung a thlona thar tur aman thei ma zong hi chuan India tan chuan thlona indona chu thil hupur om ani ri doni in mithiam tenan soi Indian Air Force hian Pakistan hi thlona a tlan khal atum renga Delhi in French siam Rafale alei chan berpo ani India hian thlona thar siam atumba ka hian adang lei po aril ruk renga hengzinga hian F35 le Su-57 po atel heti lai hian indo thlona khal thin group captain Ajay Alawat retired chuan lei chu du thlanna tha lo nia ngai thu asoya AMCA nei zok he tha ati a ama theng bera ramin ne tum hi puitlin angai ti asoi engwangin nge LG refrigerator se thanang khovel huapa brand ring tlak te ring kai LG chuan intan refrigerator range chikim karon chop chhuake smart inverter compressor an manawangin athoma zoibika atlobika brand dang ain avodrang zokani door cooling plus an manawangin fridge chung vodan arwal bika brand dang ain za somthum panga in avot chakbok hygiene fresh plus technology an manawangin chokmele thai kanda te natna siam thei shilaka avong thiang lim theiani smart auto connect an manawangin current a helo hlia current omlo pon inverter mangin anung thei ithlatin budget ti boilo turin easy monthly installment in LG authorized dealer shanga alei theirenge LG #1 in after sales service #1 in customer satisfaction D3 Business Enterprise authorized distributor and branch shop for LG Ramlun North